түшүндүк. Кыргыз эли өз мекенин түшүндүк. Кыргыздын балдары эл үчүн, жер үчүн жанын аябаганын түшүндүк. Ошолорда жөнөкөй жарандарыбыз колунан келген жардамдарын берип, эч качан сыртта турбаганын көрүп түшүндүк. Кыргыз эли болуп көрбөгөндөй башын бириктирет. Мындай окуялар Кудай кааласа экинчи кайталамасын, күндөн күнгө мына стабилдешип баратат. Мамлекет башыбызга рахмат, башыбызда туруп бардык нерсени көз. Ушундай батырлар, балдарыбыз, ушундай солдаттарыбыз бар экен, биздин мекенибиз тынч болгонуна биз ынанат экенбиз. Албетте мында Кудай буйруса башка бөтөн элдерге жардам бере турган, бөтөн элдерге мына 30 жыл болду мамлекет болгонубузга, ар бир мамлекеттердин башына мындай тагдырлар болот экен, биздин да тагдырыбызга жазылган экен, көрүп отурабыз. Кантебиз бардык нерсе Алладан деп билебиз. Кудай буйруса ушинтип залымдык кылгандардын Аллах Таала жазасын берсин. Жаныңыздар турат. Бу жерде биз 10 адам келгенибизби, биздин артыбыздан салам айткан миңдеген сиздердин тарапташтарыңыздар аякта дуа кылып турат. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Geceler bardığınızlara Kuday Taala'nın tınçılık amançılık olsun. Buna 2-3 günden beri buna yollar açılbayatları, yol açılar menen şu canın arka varalı, oşol yerde bir bata dua kılalı, Kuday Taala'dan bir suran alıdı, oşol yerge gelip oturabız. Bu taqdir, hurmatlı bir doğanlar. Taqdir degen uşunday neyse, taqdirga bardığımız tan berişimiz gerek. Артында Кыргызстандын элдери биригип атканын көрүп атабыз, көрдүңүздөр. Соц тармак менен жашаган учур, азыр учурларда бирөө да бирине айып такпай, бир туунун астына биригип калды Кыргыз. Кудай ушуну куткылсын, урматтуу бет туугандар. Анан баардыгыбыз көңүл айтабыз, жана курман болуп кетишти, шейит болуп кетишти канча ондогон жаш балдар. Ошо чекте туруп, сизди, бизди коргойбуз деп отуруп, ошо жерлерде курман болуп кетишти. Ушул жерде баарыңарга кайрылып айтарыбыз, жалпы калкыбызга биз момунбуз, биз Алла Таалага ишенген кишини момун дейт. Мана юмину момун десе кыргызча момун бир жоош деп унутпайлы. Ар бирибиздин ушул нерсе бардыгыбыздын жүрөгүбүздө болсун. Жаныбыз кымбат, жаныбыздан да мекен кымбат бардыгыбызга. Кыргызда bir uydun müyüzü sınsa, min uydun müyüzü zırkırayt deyt. Силердин жүрөгүңөр ооруган сайын биз ошол жерде уйку жок болду. Урматтуу билтуган ушул жанынан барып көрүп келеличи. Ошол жерде ыйлап аткандарды жанынан барып, көз жашын ачыйлычы деп бул жерде аалымдардын баары келип отурат. Үйдө көтөрөлү урматтуу билтугандар. Мүңкүрөбөйлү, мындан да кыйын күндөрдү биз урматтуу билтуган мындан да көтөбүз. Мунун да эртеңи бар. İnşallah uşul uçurlarda bir tuğunun aslında bir ağılgıla mazlumdardın duası mümkün silerde uşu jerde turup duaڭarda Allah Taala kabul kılıp atkandı. Mamleket başçılığına dua kılgıla eldin büyütün жүрөгүнө salsın dep. Çekte turgan askerlerimiz, ar biribizдің baldarımız turat, çolpondoy var. Oşolordu karap turup Kırgız eli iylap atat oşolordu uçurda. Gördüңүздөр биздин эр жүрөк балдарыбыз кече мына жерде турабыз, тирүүбүз, атышып атабыз. Biz деген артқа кайтпайбыз, мекен үчүн жаныбызды беребиз деп туруп чыккан бардыгыбызда бала бар. Ушуну ойлонолу, ошолорго күч кубат берсин. Ошолорду башкарып аткан генералдар ошол жерде жалын чөктө бири-бирибизге жалажа ысык төшөктө жатып алып кыйын болуп сүйлөй беребиз. Урматтуу келим деп кармашып жүрүшөт. Оңой эмес. Топурактарда көрдүңүздөр. Урматтуу бир тууган, топурагыбыз болсо дагы биз үчүн улуу, ушуну унутпайлы. Eç vakıtta buluşurlardan uşentip jol tonoyt eken urmattуу bir tuğanlar bizdin kiteplerimizde uşunday gelet. Karasaňızlar bir karapçı göçödön ötköndördü tonoyt oşentip ömürünü ötkörüptü. Bir gün uşentip bir önü tonosa oliya adamga tuş gelip kalgan eken. Uşunday boğazında duası var. Duası kabul bola turgan bir oliya adamga. Uşentip karap turup ey baktısız Yeneň uşun üçin törödü ele seni. Yeneň adamdardy tono dep törödü ele degende oşol söz karapçıga tasir berip, oşol jerde ыйлап çögörüp, bayagı oliya adamdy mega dua beriňiz, men kançem oňaram uşu joldan degende, sen uşu tobaňdy kıl, ibadatyňdy kıl dep turanan tobamdy kaçan kabul bolgonuň kantip sessem bolat dese koluna bir çırpık karmatypdyr. Uşu çırpыкты sayıp koy, uşu çırpыкты sugara ber. Anan ibadatyňdy kıla ber. Çırpık kaçan gök dögende, kaçan bür açıp, uşunday gök döp kalganda senin tobaňda kabul bolgondyň belgisi bolat dep. Bayagı çırpık hiçbir döbe koyupdyr. Oşo günü bir kişi uşunday şaşılıp ötüp baratkanda gel çay iç dese bolboyt. Mende bir antım var. Bir da kişinin anons tegizbey, çay içirbey jönötpeymin.
degenge bolbay, oşentip turup bayağı attın üstünde kişi kamçı menen urbeyse, bayağı açusu gelip Baykavas'tan bir neseni ırgıtıp alsa, oşonda uşunçacıl ibadat, karakçılık kıldım, andayın oğlu yakacılıktım, koluma çırpık berip ketleri al bürdöve yatat, dağı emi gayra kişi öldürüp aldım de oşentip armandap, bayağı kişinin canına varsa, uşu çöntөгүнөн bir kagaz düşkön eken, kagazda açıp katır, karasa al kişi çıkkın çeken, oşu özünün mamleketinin kartasını çiyip, oşonu düşmanlarga satam dep satkındı kılıp geçip baratkan adam eken. Uşunday satkın turbayı dep karab ele, karap büçürdü bayağı göçöttü karasa göçöt, uşuntip bürdöp kalgan eken, urmatlı bir tuğan. Men degen uşunday gıyı, biz bir önüm ekenine göz atkan yerimiz çok. Tınç yatkan elin barıp basıp alvatkanımız çok urmatlı bir tuğan. Biz korgonu atabız. Şehit degen. Oşun üçün bol baldarımız şehit ketdi. Bardığımız başımız döyde götüröylü. Koldoylu uşul uçurlarda birbirimizge ayıt tağıp, birbirimizde çokup, tege tuğra emes, bu tuğra emes degen adam bu mekenden çıkkınçısı olur. Oşonu hiç vakıtta unutmaylı.